5 баъдем бачаҳо чӣ гуфтанем субҳ бахайр ҳаматонда ва соат 6:47 саҳар рости гап мара хобам набурд ва гуфтам торгови сессияи яъне челленҷа рӯзи 16 запис кунам барои шумо. Баъд барам ба ҳазорхоҳ бурам шутоби видеоро бегарда шумода публикатсия кунам бинед. Ва имрӯза якум сделкаи мо $6.26 сар мешавад, дим сделкаи мо 13.77, сеюмаш ки боша 30.29, чорумаш ки боша 6.64, панҷумаш боша 146.5. восулу чи неудача мо шашума гирон мекунем. Баъди шашум агар ки бо неудача боша мо чикор мекунем, торгови сессия муваққаъ мекунем. Барои ҳамин рафтем 6.26 мо сар мекунем. дар иҷа чӣ хеле ки мебинем разворот, ҳолати разворот буд ва ба ҳамин сабаб 1 дақиқа тарафи боло диромадем, результатчо ждат мекунем. гуфтам хонагиё рағам накун, мақсад ҳама ховам, барои ҳамон мошин омадам, мошинда записка дистам. баъзур агар лишни шуми печкаи мошин боша, бутонаем ки дар ин мошин даем бародаро бахшиш. ва имрӯза цели мо ҳисоби дар аккаунти мо $671 боша. сенздаҳ 12 секунди свечаро ждат мекунем. Чӣ гап шуданаша свечаи моро 6 секундаш мондай, мақсад 1 секунд ай ҷои точкаи ман диромадагӣ вайда камтар. Якум сделкаи мо ба плюс ба анҷом расид. медроем иҷа отметиш мекунем савскати ва иқафои дим сделкамо мешем. дим сделкарам дар ҳамин пара 1 таига боло диромадан можнааю, лекин уже камтар опаснее. Барои чӣ? Барои ки дар иҷа нисходящи направления трендаи озима шумода мемонамда дани ситуацияда просто откат тарафи иҷа шудесае боло шудесае, а по глобальним бигирем нисходящи трендай. мақсади гап мо пробитияи калидор дар мондагием ва чӣ хеле ки дар ёд дошта бошед, ман бисёр мегӯям ки дар ОТС пробития кам мешавад ва дани ситуацияда боз аҳамият метаҳем пробой бишавад. мақсади гап паузаи мода мерава и чиз. 11 секунди свеча мондесай, откат яъне тарафи поён додесай свеча. чӣ хеле ки мебинем тем пайдо шудесай, свеча сирх бурчава коро ҳозир ҳамиҷа 10 секунд рола бозӣ мекунад. яъне як гепи боло бута интересный бад мешава. яъне хеле дидем дим сделкаи морам успешна плюс ва қафои сеюм сделкамо мешем. сеюм сделкаи мо анаку мерем дар дига пара мекунем, барои ки дар як пара мо чӣ хеле ки мебинем фақат ду сделка мекунем, зиёд намекунем. ва дани ситуацияда уже чӣ хеле ки мо аҳамият додистем пониженияи, лекин максимуми мо дар инами точкае, яъне ҳамин свечаи 5 минутае ки 9 ҳамин калидор омада расида метавонад. агар глобально нигоҳ кунем дар короткосрок, яъне 1 минутада в идеале бояд биёяд бираса. барои ҳамон мо результати ҳамин бурчидани свечара нигоҳ мекунем ва точка дар кори мо намеёвем, медроем да мақсади гап 1 дақиқа тарафи поён естественно. ма камтарак жда доштам, гуфтам мақсади гап геп кунайне ҷавоб биёяд, баъд бидром сделкада хай ба сабаби тоқатш накардем диромадем зарани ҳеҷ гап не. нисходящи канала бояд пайдои бо поён рава. и свеча яъне ай свеча поёнтар бояд бурчава. логикаи рынок ҳамихелайда биёя бираса ай ҳамиҷа ҳозир 1 минута откат кунад, значит сделкаи мо намегзара, яъне тен кати биёя бираса дальнейшем шагаш 28 секунд шуда тен бишава тарафи боло, уже откатни ситуация мешава. барои ҳамон ждат мекунем результатша 23 секунд дига мондагиа ва мебинем плюс ё минус. чанд секунд дига мондай? 3 секунди свеча бурчавиша мондай, гепи болотия намегзарад. ҳол гап надорум, гепи поён ва и сделкаи морам ба плюс ба анҷом расид. бо айқафои чорум сделкамон мешем мо
дальнейшем шаг мо намерим мекунем анака дигар ситуация дигар пара даиҷа ҳамчихеле ки мебинем нисхадяши канал тренд рафтагиай ва як бор 5 минуташа мо нигоҳ мекунем чӣ гап шудеста 5 минутаи мода максимални уровни мо дар инҷа нов истиштагиай яъне ё ки ҳамин котировкара нав сар додагианд яъне соати 3 шав абнави чидагиай ва соати 3 шав ё 5 сар рости гап мақсад аҳамият додагӣ нестам соати 3 ё 5 чӣ мешавад мақсад иҷада ценаи мо абнави чидеста ва дани ситуацияда чӣ хеле ки мебинем свечаи савзи мо разворот додагиай ва ине свечаамон болош аи ишам болош аи барои ҳама мо куҷо дуромадем 1 дақиқа тарафи боло дуромадем результати сделкамонро ождат мекунем чӣ гап шуданша ва 1 минутада уже обратная сторонара нишон додеста дидем яъне барои ҳамин шумо як таймфреймда нигоҳ накунед лучше 2-3 таймфреймда нигоҳ кунед ки камтарак понятно шавад в случае неудача чӣ хеле ки как всегда шумо медонед ман 1 баробар зиёд кардам медром ва имрӯз рӯзи кория мо метавонем бобурем парои реални ижда торговаться кунем хай мебинем ситуацияро агар проценти хуб мода бутанд мекунем чӣ хеле ки мебинем дар боло уже 47% ин мода неинтересне барои чӣ ки риски калон кардан ба ин қадар процент яъне ма намехоҳам сделкаи мо не успешна бародаро ва дальнейшем шаги мо дуюм дагон омадем расидем ва мо чӣ кор мекунем результата ждат кунем 1 дақиқа боло будроем можно ай просто уже камтарак без энеро ждат мекунем бучоюша ждат мекунем ждат кардем бучоюша 1 дақиқа тарафи боло медроем дим сделка мепарада 1 дақиқа боло ва в случае неудача мо параро просто так чӣ кор мекунем алиш мекунем дар инҷа максималкаи яъне локальни точкаошо обновид кардаги буд ва ҳозир ҳолатча бояд и ака по логикаи ман худам бояд чӣ кор кунам ҳаракат тарафи боло бишавам может быть логикаи дигар чизае да дар ҳамхеле ситуатсияҳо бояд и чӣ гап шава откат вверх мешава барои чӣ ки ду бор дар ҷаи 1 бор откат додагиай 2 бор 3 бор откат додагиай ай ҳамин линия ва ждат мекунем вақте мо мераса ё ки намераса поён направления ништяги бад 1 минутада нисходящий канал тренд рафтеста мақсад дигар мо против тренд омадагем ҳеҷ гап не 1 баробар ман зиёд мекунам неудачаро воспринимат мекунам бори ягон чиш намекунам барои ҳамин 4-3-2-1 результата ждат мекунем идеально вақте мо нарасед ози дальнейшем шаги бояд боло шававу мо парара алиш мекунем мо анака сеюм сделкада омадем парара естественно мо алиш мекунем барои чӣ ки хеле чизода торговаться намекунем вақте ки ситуацияро мақсади гап дар инҷа сделка кардем не дигар ситуация мекунем ва дар инҷа чӣ хеле ки мебинем объёми ништяк додеста цена яъне мега ки ма откат тарафи боло лекин восходящий канал тренда естественно и боло рафтан метавонаву лекин мо точкаи даркорӣ надорем дар и пара барои ҳамин параро мо алиш мекунем дар дани ситуация 1 дақиқа боло медрома камтар саросима шудам бахшиш мақсад ждат мекардем лекин нисходящий канал буда бо против тренда я бурга дуромадагем дар инҷа пересечения линия мода нишон десаи магди мақсади гап сирх савза пересекат кард а по идее бояд уже баъди ҳамин магди поён бирава мо камтар ждат накардем мақсад наглядный пример признават кардани ошибкаи худ яъне и чиз нагзара сеюм ман нагзара уже ман дагони дигари ждаем барои ҳамин чӣ кор мекунам просто парара алиш мекунам ё ки позитсияи соз кофта дар ҳамиҷа медроем 1 таига боло медроем барои чӣ ки восходящий канал дар 5 минутаи мо ва дани ҳолат дар нав образоваться шудеста нисходящий канал тренда 10 секунди вақти мо мондагиай вақт мо успед намекунад 1 таига ман боло дуромадам 6 5 4 3 2 1 ва результатчам мебинем и сделкаи мо нагзашт иҷада уже ман я ошибка кардагиам ошибка дорум яъне ман 2 баробар зиёд кардам мақсади гап 1 баробар зиёд кардагӣ мондагӣ будам бо 1 баробар дига ман чӣ ба зиёд кардам худам намедонам рости гап
магарам анака бо ирая бурирга зиёд кунем. Як ошибка то куҷоро меёрам мерасонам одамо. Мақсадига шуморо аз навсегда бифаҳмӣ хитонда ки як ошибка результати сделка 17 секунд мондагии тарафи боло 83 пункт дани время. Мақсадига аз сделкаи мо уже 75 пункт 118 пункт 150 пункт. Дим сделка буда ми пара райлиш мекунам. Ман ягон ҷои дига мерам ва пастараса мекунам то ҷои даркорӣ ман наёбам сделка накунам. Саросмаш там дар кор нестай. Даиҷа чӣ гапе восходящий трендай ва дани ситуацияда чикор кардан можно. Дани ситуацияда просто мо локальни точкаи худмон мемонем ва дальчи камтарак ждат мекунем. Боковой накопление рафтеса ҳами калидорда даиҷаро мамихе ва дани ситуацияра ждат кардан дар кора, чтобы сразу надроем максимум болоро обновить кардаге пайдаю камтар поён биёя, баъд боло будроем идеалнои бад мешава. Як дақиқа боло медрома. Леки мамизонае ки ман дромадагим барои одамои новичкока запрещено, баъд баъди свечаи наи оқсон короче. Агар и ман нагзара, ман чикор мекунам? Просто як бурга дагон мекунам, як дақиқа тарафи боло медром, яъне мақсад ва результат чам мебинем хитон. Лекин и бояд боло брава, и просто так тен додагӣ нестай. Мақсад дар шимшаги мо бояд боло боша, барои чӣ ки восходящий канал трендай ва первый хочирад. Ва вторых хай результата ждат мекунем, бисёр гап намезанем. Да секунди вақти мо мондагия 7 секунд 6 секунд 5 4 3 2 1 0 ва сделкаамон нагузашт. Барои чӣ ки ошибкаи худам буд, ира естественно мо бачо признават мекунам, ягон ҷой бариш нестай ва ин сделкаамон бугзара идеально мешава, бо дальчи торговаться мекунем. Мақсади гап ин нагузашт, ин нагузашт ва ин шашум ступени мо ирам нагузашт бигем да. Ба умеди ошибка ва и сделкаамон ба плюс ба анҷом расид. ва дальнейшем шакмона мекунем, сделка мекунем. Дани ситуацияда як дақиқа боло медроем. Ман бояд як коре кунам ки разгон кунам. Мақсади гап биём бирасам, баъд изначальный депозит кати бо дальчи торговаться мекунем. Хотя би баланс монда $600 бошавада. Ва дани ситуацияда як баробарига зиёд карда як дақиқаga тарафи боло медром. Мақсад понятное дело, даиҷа нисходящий канал, лекин даиҷа ҳолати разворота дидем, восходящий тренд. Ман ба ҳами тренди дани время дромадагим, лекин мо 5 минутаро бинем да ҳаминҷа чӣ трендай? Нисходящий трендай, яъне бояд мо ба против нисходящий тренд вообще кор накунем по идеалу. Вақте ки против тренда кор мекунӣ, анам хеле ситуатсияҳо мақсади гап тра интизорай. Уш нагзара, иш бигзара, бо мақсади гап бо айсар дагон кардан дар кора. Дагонои бераҳмаш камтар уже эмоция дода шудаги имрӯзи гап худма контрол кардестам, барои чӣ ки намефорам сдаваться кунам, чтобы хейтро мақсади гап гапи чап накунанд. И гузашт. Дальнейшем шакмона дига ҷо мекувем. 1 минут поён медроем ва сразу рынка мебинем. Рынок нисходящий правильно по тренду дромадагиемуд, леки точкаи входи дромадагимон камтарак не той. Результат ждат мекунем. Уже ина ёрамон барои чиёзи плюску накардесам, барои чӣ ки уже ман ай торгови планам дидем инеҷа паридам омадам. Хеле кора кардан дар кор нест. ма гуфтагим ку агар слив барам, сливи маро шумо мебинен. Яъне мақсади ма то куҷоро омада расидан ва шумо да естественно нишон додан ки
оё мешава ё ки намешава. Дани время то $620 ба фикрам омада будем ва значит мешава. Просто моментора контролировать кардан дар кора ва ин хеле вақтои рӯзона мақсад то что торговый план нестай лучше кор накунӣ бо зуртарайда 323 мақсад я д сделкаега кардан дар кора восходящий канал трендай мақсад против ид ромадан не особо хочется. Вақте ки д ситуация дахтон дидем ки мо против тренда дромадем барои мора чӣ хел тамом шуда буд против ид тренд ба ҳами пара фейсбук отест да инами севичо моро сӯзондагӣ буд. Мақсад га мо айнеҷа дромада будем боло барои ҳамаи дальнейшим шакш ҳамон тарафи гиҷо шуд боло шуд яъне результати сделкамона ждат мекунем чӣ гап мешава. Агар камтар ага поён биёя мақсади гап сделка бигзара баъд биёя бо идеал мешава ки тарафи боло бояд сделка гада бидроем ана ба сабабе ки ин ситуация шуд ман вес баланс дам бидром уже 1 дақиқа тарафи боло уверена и бояд откат бута ва 6 5 ин бигзара и бигзара идеально бад мешава гап надорум отес охирон секунда месӯзонад чота против сӯзондан кор кард чӣ хели кор кард намедонам рости гап ва и сделкамон бигзара уже аккаунти мода получается 402 буд 218 меша 600 бишава значит мо изначалкада бояд бифурем каунтер волнительный момент буд рости гап хеле риск дар рафтан дар пеши одамое ки тра нигоҳ мекунанд мақсади гап камтарак ва еда чӣ хел бугум риски беспашат мееда мо мақсад анака чӣ кор мекунем изначальный суммаи мо чанд буд 626 буд ҳозир як бор мебинем изначальный суммаона бародаро 626 ба сабабе ки баланси ма дар 626 нестай 620 ровнай барои мо 620 ровна медирем иҷора ду бар ду мекунем ва мерем дальнейшим шагмона яъне целмона кор мекунем дар пара ятага сделкада бидроем майли яктада медиром дига намедиром яъне баъд дальнейшим шагмон инам хеле удвоид мекунем камтар саросима шудем бо як бор дига такрор мекунам и уже ошибкаи естественнаи хидмат ждат мекунем лекин восходящий тренда бояд ҳамон тарафи гиҷо бура боло рафтан бигира ва якум сделкаи мо ҳозир таҷа маълум мешава удача или не удача после чандта сделка 1 2 понятное дело ман бояд инаи дагона мемондум ма як бора инаи дагон паридам иҷа да инаи дагона мо мондагӣ нестем бародаро барои ҳам ира сафед мекунем мо ята паридем ва инаҷа результати сделкамона мебинем 14 секунд дигаш монда парай зураю ятагада медиром бахшиш мақсади гап ки мо гуфта будем ки я вайда бор сделка мекунем там як парада просто пара по тренду рафтеса мо ҷои таркоримона наёфта будем ба ҳамин сабаб мо инҷа паридем бо тим дагонда ва далчи ҳозир бояд и боло бирава и результатмон бигзара бо дальнейшим шагмона мебинем $671 чото ҳамин линиямона камтарак сопротивление кадистай гузашта нарафтеса бояд биёя биррава максимум даже бигзара пробой бишава рӯи логика и сделкаи мо ба плюс ба анҷом расид чӣ хеле ки ҳаматон дидем ва дальнейшим шагмона месозем анака парара ҷожда срочно ҳалиш мекунем мо дани ситуация восходящий канал тренда против тренда боя бурга мегум дромадан мумкин нестай баъд я ошибкаи кадом хай ошибкаи мара бинависем дар комментарий обязательно кадом фаҳмиди барои чи ошибка кардем мақсад
ва ман мефаҳмам ки чанд кас натури ҳамин видеои моро тамошо мекунанд ва уже ягон чиро разбират мекунам барои хича. ачибкаи ман дар куҷо буд хитон бугенда. на 18 секунд мондай. як ошибка яъне одама то куҷоро бурда расонда метона, ли ба тарафи фоида, ли ба тарафи зарар. дар ин ситуатсия тарафи фоида мара бурдак. мо короче ин эҷаро накардем, ин эҷаро дагонда задем ва изначально депозит мо ин сделкаро пропускат кардем. ман як баробар зиёд карда даромада будам. айна мебуда ошибка. мо камтар сабр мекунем, ждат мекунем. лучи торгови калидорумона ждат мекунем, барои чи коли 1 минути свеча мондаги, дар 1 минут метавонам биё ин точкамона обновит кунам. баъд лучи будроем, агар сигнал айда збитем ҳеҷ гап не, просто парамона алиш мекунем, тамом. либо як кори дига карда метавонем. времямона зиёд мекунем, 2 минут. свечаи нав откат поён буда 2 минут. агар откат поён буда 2 минут уже зиёди бад мешавад. биё откат те поён. откат на там мебурам мерам. тамом, времамона 1 минут мекунем, мерем дальше. нисходящий трендай. я бор мо 5 минутаро нигоҳ кунем ки ҳамҷа натури нисходящий трендай пробой шудаги ложный пробой бисё мешава. ин гапа ман гуфта будам естественно ҳар яктаи шумо да правильно. ва дар ин ситуатсияро ждат мекунем бучаи свечара 1 дақиқа вибраш мекунем. 1 дақиқа тарафи поён. канакешаро я баробар зиёд мекунам. ждат мекунам пара агар ҳами свечаам то инҷаро биёя, бояд ага поён медромадам. мақсад пайдоиам хеле мекардам ман. хубаш иро ждат кунем чӣ гап мешава. ва вақте ки ман қариб подписчикам уже челленҷ сар додам, мақсади гап хеле сделкаҳо намекунам. барои чи? барои ки дар уҷа торговый план месозем мо ва в случае неудача мақсади гап сразу бас мекунем, мебурӯем. в случае удача мақсади гап дальнейшем шаклон мерем. дар як торговая сессия мо 3 сделка мекунем, 3 эфир дар разделит мекунем. 3 эфирда бояд мо 10% депозитмона кор кунем. таҷа хитон фаҳмидем барои чи бо поён ромадама, барои чи ки нисходящий канал трендай, барои ҳамин қамат ромадам поён ва результатша ждат мекунем чӣ гап шуданша. дальнейшем шакмона мевидем чӣ кор кардан можна. $671 я бор дига такрор мекунем, бояд кор кунем дар ин видео. ба ҳамин ба тамом ситуатсияро контрол карда тонистем. мақсади гап хейтироро хирсанд карда нашуд ва дальнейшем шакмона мевидем.
Оля, опять писал эксперимент, я останки ее сложный вызов барой хидма. Ма учи зора мекенам насиб иншаалло стримода айспас. Оли барой мы колокольчика сам гирон кнеда, я мартон стрим кат 3 соат 2 соат, чтобы я реактатон больше интернет ему чигапшет, интернет ему час пить. Я полира обновить мекнем, баланс ему 338. Мы видим 350, значит сделка ему плюс ба анҷом расид, значит мо чӣ кор мекунем? Ира плюсмона мемонем, дальнейшем бишакмон бумерем ва парара уже чӣ кор мекунем? Естественно алиш мекунем. Восходящий канал тренд рафтеса против тренда рамадан не особо гуфтиам гапо хочется. Мақсади гап бояд мо чӣ кор кунем? Ждатиш кунем. Агар не я урпен максимальни точкамона бинем яки разворотайда ягон ҷурхи и максимальная точка мора пробойка да гирифтаги откач десте боло поён. Вау. Идеально да инами хели ситуацио 1 минута эфрен уже и ками бадай барои ромадан дар сделка. Кадоми мара мефаҳмад чун прекрасно медонанд барои чӣ ками бадай. ва дани ситуацияро мо максимум аждад мекунам. Ҳамин линиям до омад расид, баъд сделкадам дурум до омад нарасид, оҳиста мебурум мерам. Получается мо ай рӯи тренд бояд бидроем барои ҳамон 1 дақиқаву иҷора 20 секунд тарафи боло. Ждад мекунем. Ма ба логикам против тренд дромадем хитон дидем ки чӣ гапи чап шуд. Чанд бор против тренд дромадем ба кадом рӯзоро овард моро расон. Мақсади гап ба ситуацияро расон ки бояд полни баланса даст медодем. Барои ҳамин пастаратса кунем против тренда кор накунем ва тренде бикоем ки мақсади гап ҳамон тренд шумода идеални маъқулай. маъқул набошад не да ҳамин як пара хитон за цел бонем ки де сделка кардем нагзашт тамом. уже паратона лучше алиш кунед. Мақсади гап хеле чиз шумода хубтарае чем ай просто так запусту потеря кардан баъд бори ҳар кас кардан, яъне бори рынок мекунанд бисёриё, бори ҳар чӣ мекунанд. Якмин трейдере ки дар бораи минуси ҳамин тематика гап мезад и естественно ма будам мақсад боз яке шақулако пайдо шудиянд ки бар гуфти хишон шумода минусҳои корро нақл мекунанд. ма вай мекунам да камтарак вай даем. Вообще беспонятный разговор. Чӣ гап шуд? 1 дақиқаву 20 секунд гирифтем, зулую шутку играт кард. барои ҳамин даиҷа мо иҷора неправильно мондагем, барои чӣ ки мо бояд айшашу бисар мекардем правильно, лекин ценаи мо гуҷора ҳаракат кард, тарафи боло ҳаракат кард. Правильно. Просто чӣ нарасид ҳамиҷада? Ина хитон савол битен. Чӣ именно нарасида ҳамиҷа? сделкаи мондан гузашт. дальнейшем шага 1 минут выбор кардан дар кораи ва парара ҷӯждалиш кардан дар кораи барои ки де сделка кардем. дани ситуация вау, волнительная ситуация макдоналдс да. барои чи восходящий канал тренда ва иҷада бояд боло брава, поён нарава. Во-первых, очередь свечара дидестен. Мақсади гап бози ҳамиҷада ман метавонам 5 та дагон да бидром. В случае неудача ман ҳамиҷада именно тарафи боло 5 та дагони подряда медром. бози ман шуморо мефаҳмонам барои чи. Во-первых, очередь ин ҳами свечаи мо бетен бучидаги ден яъне уверенность ҳамон направлениеро мада дудестае ки ин ҳамиҷа бетен бучидаги. ман барои анами тарафи боло дромада метавонам. 5 та дагонам шаваку ман медром ҳамиҷа тарафи боло. яъне ман цели хидма ай ҳамиҷа имина мегирам. алло, да, видео записываю. Перезвоню, хорошо? Да, сейчас записываю, Жан. Я уже запись идет. Давай. Мақсади гап баланси мо да $630 мара занг задан рости гап.
фартов сделка ему успешно гузашт. Правильно? Друзья, бурга мы видим. О, гузашт. Мақсад дигар хай фаҳмидем барои чӣ ман боло медурам. Телефонумда занг задам. Ва интересный момент. Иҷада дар нечи шак моно чикор мекунем? Инайра и хеле мекунем, чтобы ошибка накунем. Правильно? Иҷа бо 620 бояд кунемо. Иҷара d.d кунем бояд мо. Ва дальнейшем ход собитиямона бояд парамона просто в идеале поменять чикунем. Мақсад дигар. И чиз мода хубтаре, чем ай поменять накардани ҳамин чиз. Барои ки дар иҷа чӣ хеле ки дидем уже саппорт додестай и чиз мода, яъне слабост направлениеро нишон додестай мода. Мо метавонем против тренда бидроем, лекин это лучше не стоит. Меган чӣ хеле меган, хай биёем пробовать мекунем, я бор против тренда медроем, ба ҳамин ба параллелиш мекунем. Естественно, бояд иҷа мақсади кора намекардем. Яке охи логика ранак ба логика ма кор мекунам, ки медона. Свеча як, свеча колони ки дар оҷоя нишонтон дода будам, дар иҷа дидем чанд свеча 1 2 3 4 зиёд даже. Ине свечаам дар инҷа қушай. Ва вақте ки против тренда медрои 8 секунд, 7 секунд, 4 секунд. Мақсад дигар баъд мераи дагон наметрои хит кади. Радноиҷон барои ҳамин нагузашт. Параллелиш мекунем. Чизе ки против трендай мо бояд в идеале кор накунем. Дар ин ҷа дидем мақсад дигар дар ин ҷа аз дилкаи мо ба сабаби вақт мо нарасидан мурд. Нарасидан нагузашт мурд мегум. Мақсад ина дидем чӣ хел боло рафт. Мақсади гап тренд чӣ хел рафтесай боло, поён, боло, поён, боло, поён, боло, поён, боло, поён. Ва мирам намеша барои ки дилкараи даст додагием мо. Иҷада откат мега мавшдест, там рост мегуфта боша откаташ. Та минутара мега откатай. Значит, иҷада чӣ гапи чапи серьёзный ҳастай. Свечай намасаша, свечай наметонам моро просто издеваться кунам. Барои ки 1 минута мо вақте ки 1 минута медроем, мо бояд анализи 1 минута кунем, анализи 10 минута не. Просто барои чи ма 5 минута 10 минута мерам мебинам, барои ки бифаҳмам ки чӣ гап шудестай да ҳами драни рынок, яъне ҳами валютни пара да ёки ҳами аксия да. Естественно, чӣ гап шудестай реальни ҳам хеле движение рафтесай ёки нереальни движение рафтесай. Рафтем мебинем ай пеши да иҷа инами рост да откат пересечения шидак. Естественно, свеча боло рафт, уже сигнала ай даст додем, естественно, сигнала ай даст додем. Мақсад дигар бояд мо да инаи свеча медроем мадем. А вақте ки да ин иҷа против трендай инами ҳозидани ситуация ки ман дромадагим против трендай. Мақсад дигар рафтем мебинем ситуацияра максимум абнаид кадагиай, конечно кад. Естественно, баъд и бояд чӣ гап шава, поён шава. Лекин ба сабабе ки 10 минутаи мо чӣ дод мора ложни направления цена дод. Ба анами сабаб мо инҷа уроки худмона изучат кардем ки против тренд дромадан абсолютно дар кор нестай. Точкаи дар кориро ждат кардан дар корай. Барои ҳаминам хеле дагонуда мерасем. Мақсад дигар инам ҷа даже дочо зонае ки ман дромадагим цена да тарафи поён даже ҳамиҷа чӣ худаш ҷои нитой. Просто ҳами як чиза бифаҳмем да урок жизни как работает вообще трейдинг. Мақсади гап тарзи кор кардан равиш бояд ҳами бидрои бифаҳмӣ ки вақте ки например тра меган рост бара то рост намеравӣ тарафи даст чап меравӣ. Естественно, шаташа мехӯрӣ. То шаташа нахӯрӣ, то контрол эмоция надошта бошӣ, то спокойно ира қабул накунӣ, то одам намешавӣ.
ира ма гуфтестам ба инам қадар опти корим яъне мақсад бисёриҳо чӣ кор мекунанд мебинам 3-4-5 сделка нагзашт тамом биё ихелиш кинем биё ухелиш кинем биё тариш кинем не бародар иҷада ихели гап чап система кор намекунад биё ихелиш кинем ухелиш кинем то бояд дальнейшем шагат уже калай оромо накати сделка кини ихели биё бисокати не ва мо бояд як сделка ига кинем ва ми ба анҷом расонем на деюст даиҷа боина против тренда буд ромадан дар кор нестай 2-3 бор против тренда дромадем шаташа хунде анде анализи мо туурӣ бошава сделкаи мо нагзара дагонда будроем уже смисл ҳастай ки значит анализи мо вер набуду лекин мо гиҷо дромадем вақт яъне ҳамин вақти дромадагим нито расид гап-гапи вақтай вақт ключевую рола бозӣ мекунад дар идран яъне мо контракт мебандем 1 минута значит оё 1 минути мо мераса барои ҳамин беахлак тарафи боло рафтан ё ки не в случае нарафтанаш мо бояд решенияро хелмо принимат кунем ки значит стоитай ҳамҷа як бор пробовать кардан дар кора 1 минути дигада или не стоитай мақсад ва чӣ хеле ки мебинем восходящий канал трендай понятное дело ози ман иҷа дигар ҷо мерам 5 минута мерам даже да ҳамҷа восходящий тренд рафтистай ина якум сделкаи ман нагзашт ва результати диюмшаш дад мекунем агар диюмш бигзарад естественно мо чӣ кор мекунем заработи ки худмо намегирем агар ин юлбача шава срочно чӣ кор кардан дар кора парара алиш кардан дар кора тамом барои чӣ барои ки OTC яъне котировкае ки ни понятни яъне котировкаи пешинаро мегиранд мемонанд ва ты да ҳамин OTS в основном OTS активда бояд айрӯи ҳамун тренди худаш кор кунӣ вақте ки ту против тренди ҳамин даромадӣ сделкои ту намегзарад ту ақли савод надорӣ баъд мақсад дига фатво мебуроранда инамҷа результаташ дад мекунем 2-3-1 сделкаи мо возврат шуд чӣ ба возврат шуд сабабша даже худмо намедонем бисёриёт лекин ба сабабе ки ина максимум точкаша абнаид кард инами линияе ки ма мондагим инамҷа восходящий канал тренда понятное дело даиҷа свечои сирх яъне откатная зона пайдо шудагие ози ман шумо намедонам и разворот естественно кардан метавонад ҳамин точка лекин ба сабабе ки ина иҷа раволи абнаид кардаги нестем мо ба ҳамин сабаб иҷа тарафи боло дромадагим ки яъне барои чӣ и рост шуд ва дани ситуация ҳамин калидори мехостагии ман сена надромадестай просто фикр кунед вақтатон андешаша буроренда мақсад ҷои направление ки калаи ту мегаҳад ту бояд сена ҳамун тараф движения кунад яъне рынок чӣ хел бозӣ мекунад боло поён яъне ба ҳамун тренд мерава просто изменения позиции мешавад ва вақта контрол кардан и чизи идеальнее вақте контрол кардан натонистем бидоне ки капаямон сухт ва чӣ хеле ки дидем мо уже мақсад дига биёин $1 дига кор кунем ки бад нагӯям ки окей мо чӣ хели шуд $671 навистагия $670 кор кадаи ту мақсад дига дар ин ситуация мо уже $1 мерем сделка мекунем тамом а як сар мекунем барои чӣ ки уже цели мо наполовину достигнут даиҷа пробития шуд ина ситуация омад чӣ гап шуд иҷара абнаид кард пробой нижний шуд ва дар ин хали ситуация шумо худтон ситуатсияро бикунед ки дагиҷо можно дагиҷо не можно даиҷа естественно восходящий тренда мо против тренда надорем дар ин точка як дақиқа поён медроем лекин ина мирам ошибкае да ошибка барои чӣ ошибкае барои чӣ ки мо сигнал айдаст додагия мо чӣ ба айкуни ними инаи свеча дромадем сигнал да мо бояд аиҷа надроем хато кардем лекин локальный точка поддержка мо инами калидор будагия как часто ҳами калидорро цена пробивоят кардагия инами ҳар як инами свечаро мо бояд бидонем барои чӣ цена даиҷа задержка шудагия ё ки ба сабаби чӣ цена даиҷа пробой шудагия ҳамин чизо информатсияро вақте ки мақсади гап новичок намедонад ба ҳамин сабаб минус бисёр мешавад значит ценаи мо метавонад дар ҳамин калидор бичаспад дальнейшем мақсад точка входи мо неправильная фаҳмидед инами ҳар як инами чӣ ҳар як ҳамин саволда ҷавоб ёфтан қинай 8 секунд шумон 7 секунд 6 секунд 5 секунд 4 секунд
ждать мекунем результат ча 1 секунд нагзашт 1 дақиқа тарафи поён медрома бо мақсад и уже естественно вай май да чиқа бигум шуморо ошибкаи естественно хидмат барои чӣ ки ценаи мо чӯ када медонам дайнами калидори мо рафта метона ва мақсади гап дар ситуатсияе ки д се бор пробои линия шудагие дар ҳамин калидор ман шуморо нишон додам ку ина ё ҳолат дайна пробои шудагие мақсади гап даиҷа значит откаду дай метона даиҷа пробои шудагие дайнаи точкаи байни киёзи ма даромадагим сделка да ценаи мо ничаста задержка шудагие дед мақсади гап рафтагие поён рафтагие боло рафтагие поён рафтагие боло ба анами сабаб ман чӣ кор кардастам поён дуромадистам на ин ки боло дуромадистам ё ки ягон ҷои дига мақсади гап одамо дила седила мешаванд дар ин ҳолат ва ин сделкаи мо бигзара уже ма естественно ҳамун $671 ки цел монда будем шукрона алло ина $671 ки цел мондем бародаро мақсади гап кор кардем и $1 мо нагзаштак и бигем ки ин $2 мо ва плюс ба анҷом расид ва таргои плани мо шукронаи аллоҳ кати $671 кати мо ба анҷом расондем хитон дидем чӣ гапи чап шуд мақсади гап айши мо толка поддержка тамом ягонтата намегӯмада ягон сум парту и так далее вай комментария бумонед мақсади гап дальнейшем бо мотиватсия мешава рост мешава мо қати шумо мақсади гап чӣ кор мекунем дальше газават мекунем дар паноҳи аллоҳ бошем бо шумо буд Умар Трейд.